Dring, 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 dring. O. Halo. Dobar dan. Da, imam psa. Da. Aha, mislite tko sam ja? A ja sam vam Lana Bitenc, umjetnička direktorica teatra Don Quixote, a inače sam književnica za djecu i mlade i glumica, scenaristica i redateljica, da. Da. Imam jednu odličnu knjigu za djecu. Odličnu knjigu za djecu, to je Svet igrokaza. Mogu, naravno, evo. Imam je baš pokraj sebe. Da, koja koincidencija, da. Evo, zove se Farma Kukuriku. Hvala vam, pozdrav. Farma Kukuriku. Na farmi žive različite životinje, jel tako? Evo, kao što vidimo, patak je tu dolje, pas je ovdje kod nas isto, svinja, koka, zec, maca, svi zajedno. A sad ćemo ih sve upoznati. Dakle, životinje na farmi jednostavno rješavaju stvari koje im se događaju putem različitih sportova. A da li bi vidjeli koji su prvo to sportovi? Prvo idemo upoznati različite likove. Pjetao Miljenko. No prije nego što uđemo u svijet kazališta, ja sam gospodin Grm, koji je danas došao ovdje ispričati vam priču Farma Kukuriku. Evo da vidimo, Pjetao Miljenko, kaže on ovako. Kukuriku! Ili u prijevodu, bog društvo, bog! Ja sam Pjetao Miljenko, uvijek sam spreman za akciju, osobito volim sport. Volim slušati ptičice kako pjevaju na našoj farmi, ali nisam baš najsretniji kad me ona kokoš Zlata poziva da zajedno idemo brati cvijeće. Mislim, volim ja to, naravno, da, ali ne danas. Ne. Danas imam bitnijeg posla na farmi. Ipak sam ja tu glavni vođa, pravi vođa i zato kažem da je vrijeme za sport. To je bio Pjetao Miljenko, a sad ćete upoznati kokoš Zlatu. Zlato, dođi malo ovdje, dođi. Samo malo moram ići po Zlatu. Ups, pa ja vas uopće nisam primijetila. Drago mi je, ja sam koka Zlata. Au, jups, ja se treba predstaviti. Ali nisam ništa spremila. Mislim, nisam spremna ovako za snimanje, za fotografiranje, znate. Ja jako volim gledati televiziju i stalno pratim što se događa u svijetu. Ali ovako baš da bih o sebi nešto pričala, to baš ne znam, nisam. Ali znate što? Ja ću vam otkriti jednu neistinu. Ja sam zaljubljena u Pjetla Miljenka. I znate što? Ja ga volim. Najviše na svijetu. Miljac moj, ma ljubim te ja. Jeste vidjeli našu koku Zlatu? A zatim postoji jedan mačak. Mačak se zove Krešimir. Kaže on ovako. Što je sada opet? Pa zar ne vidite da spavam? Nikako se ne mogu naspavati na ovoj farmi, stalno neko kokodače i kukuriće. Kao da ne znaju da čovjek, mi životinje, trebamo lijepo odmoriti i biti naspavani. Ja jako volim spavati, znate, da. I svašta lijepo ga sanjam, sve dok onaj patak ne kihne i ne probudi me. I meni ga je stvarno dosta. Uostalom, znate što? Zašto vi mislite da sam ja poseban? Mačke inače vole miševe, a mi ovdje nemamo miša, nego imamo mišicu. Mišica se zove Pavica. Kaže ona ovako. Ja se jako volim smijati, jer smijeh sve liječi, znate, da. A i zdravije. Zdravo se smijati. Eto, tako se ja smijem od jutra pa do jutra. Pa se ja smijem od jutra pa do sutra, jel tako? I znate što? A znate gdje bih ja voljela raditi? Ja bih voljela raditi u knjižnici, da, u knjižnici i čistiti lektire, tako je. Ali one su ponekad malo prašljave, znate, da. A unutra ima svašta zanimljivog, a nekad se pronađe i znate šta se pronađe? Nekad se unutra
kad se unutra pronađe po komadić. Komadić sira. Eto gac. Bila je to mišica Pavica, oko jedna vedra duša. A zatim imamo i zeca. On se zove Nikša. Ako se zove Nikša, od kuda on dolazi? Dolazi iz Dalmacije. Kaže on ovako. Fiju, ajme, sletio sam ja na ovaj naš razgovor avionom. Čita sam na internetu da je avion najsigurnije prijevozno sredstvo. I vrlo je jednostavno za navigaciju. Samo sidneš i kad si reka keks, nađeš se na drugom kraju naše farme. A farma je u dosta dobrom stanju. Iako sam ja gleda na internetu da ove sad modernije farme imaju sustave za navodnjavanje. Eto, to je bio zec Nikša. A da li se sjećate na koga je mačak Krešimir alergičan? Na kva? Takoc. Na patka Vlatka. Kaže on ovako. Maknite mi taj mikrofon i ovu kameru i znate što? Alergičan sam i na mikrofone i na kamere. Aha, ne možete me bez toga intervjuirati. Dobro. Ne, mislim, mogu vam ja možda napisati odgovore. Mislim, nije problem. Osim što sam ja alergičan sam i na olovke, i na kemijske, i na... Nema na to na što ja nisam alergičan. Eto, što da radim? Jer ja sam alergičan i kad ide sve po loju, i kad ide sve u krivu, Eto. Tako, neki su alergični, ja se nadam da vi niste, da ste vi dobro. Eto. Da. A na farmi, po čemu su poznate farme i po raznim životinjama, a između ostalog na ovoj našoj farmi živi i svinja. Što mislite kako se svinja zove? Počinje na V. Veljko. Tako je. Kaže Veljko ovako. Gladan sam. Ja volim jesti sve što mi dođe po ruku. Volim jesti i granje i čokoladu. I ove nove mobitele. Volim jesti sve. Veljko voli jesti hranu. Hrane nikada dosta. Iako je sad kriza u svijetu, tako je i kod Veljka sada kriza. Ne mogu dugo pričati s vama jer sam gladan. Gladan sam ko vuk, a vukovi vole jesti. Vuk voli Veljko, vuk gladan. Eto, neki su jako gladni kao što vidimo. I naravno imamo još jednu životinjicu, to je pas. Jel imate vi nekog psa? Imate, mojeg ste već čuli, to je bio Candy. A ovaj pas u knjizi Farma Kukuriku zove se Zdravko. Kaže on ovako. Dobar dan, želim, ljubim ruke. Ne vama, tako je. Prijatelju Candy, Candy, dođi, prijatelju. Ajde. Došlo nam je neko u posjetu. Da vidimo ko je to. Da vidimo ko je to. Evo ga. Tako je. Donijela nam susjeda malo kolača. Eto. Kaže pas Zdravko dalje. Pa možda bismo mogli poslije na malu kavicu ili na jedan ples. Što kažete? Evo da se malo prošećemo po našoj prekrasnoj farmi. A koliko dugo će to trajati, ne znam. Budite samo strpljivi i znate što? Ništa ne brinite jer vas ljubi vaš Zdrale. Upoznali smo sve životinje i ostao nam je sada farmerica Đurđa. Ako se to radi u farmi koja je u Zagorju, dakle ona govori zagorski. Kaže ona ovako. Dobar dan, pošto je, ja sam Đurđa, vlasnica farme, samohrana vlasnica farme i brinem se za nju. Ja, kaj drugo moram delat, nek se brinu za nju. Jedino mi nerad radi, znate ko mi radi nerad, onaj vražni pozdrav. Ja, Bože, kako on nerada radi, pa sam se beči po cele dane, loja i tako naganja, kuke i to sve. Kaj me podsjeti lepo kad kažem kuka, znate kaj? Ja bi si iskuvala tak jednom fino jušci, ja bom tu kuku, znate kaj, ja bom nju šapala do noge, bom je hetila v lonec, bom napalila onu vatru,
pa nek fešta počne, to bo bila juhica, znate kako, to bo bila juhica za česno peticu. I znate kaj, kad ja napravim tu juhicu, ja bom vas sve poznala da dojdete k meni na farmu, da mi pojedemo to juhicu, da upoznate još mnogo drugih životinja, tako među vremenu ako idete, a ja vam preporučam da vozite, lepo uzmite ovu knjigu Farma Kukuriku od Lane Bitenc. Tu vam je to jedna, kaj ono uzme neku olovku, to belog papira malo i krene nekaj pisati, ono abecedu zna, išla u školu i tak. Fina je jedna gospođa, da ono isto zna nekad doći tu na juhicu, pa onda nas dvije pa malo pripovedamo i tak. Znate koja ono, zaplešamo si, zatancamo, ja. Eto, budite mi svi lepo dobro. Ljubi vas vaša Đurđa. Halo, ko me te zove? Zove?